While you are watching this regressive hypnosis session, remember, the information is always distorted because of subjective and objective pollution. The information we manage in hypnosis is needed to go straight to the cause of the problem and so to solve it. To discover what is hidden behind a session of regressive hypnosis, we have to push our eyes more deeply. I talk about this in my disclosures video. Have a good time. Saul, good morning. Beata and Ramune, good morning. Good morning. Labas rytas, good morning. Labas rytas. So, Saul, we are very curious about your point of reference for your session. Please tell us about this. Tai Sauliau, ten mums labai įdomu, kokie jūsų aspektai, kuriuos norite nagrinėti šio seanso metu, tai todėl prašom juos dabar išdėstykit. Tai pirmiausia, nuo vaikystės turiu problemą su nosimi. Negaliu normaliai kvėpuoti, nepadėjo net operacija. The first point, the most important is that since childhood I have problem with my nose. I can't breathe normally because of the affection of my nose partition. Yeah? Ir nepadėjo net operacija. It was done surgery, but it did not help. Labai nusilpo akis. My vision got very weak. My eyes got very weak. Per 2 metus praradau 12 kg svorio. During the last 2 years, I lost 12 kg of my weight. And why? I would like to find out. Aš norėčiau sužinoti priežastį, kodėl aš jo negaliu niekaip priaugti. I would like to find out the reason, esoterical reason, if there is, why I cannot gain weight, and even I lost weight. Prieš 7 metus turėjau santykius su moterimi, kurie tęsiasi tik 2 mėnesius ir kurių neturėjo būti. 7 years ago, I had a relationship with one woman. This relationship lasted 2 months long, and this relation, afterwards, I saw that it had not happened at all. Labai stipriai nuo jų nukentėjau. I got a lot of damage because of this relation. Norėčiau sugrįžti atgal į to momentą, kai jas pradėjome ir viską pakeisti, kad to nebūtų įvykę. I want very much to come back to the before that relation began, and everything to change so that it did not happen. Yra kažkas negerai lytiniai sistemai. There is something is wrong, something is bad in sexual system. Problemos su prostata ir galimai kandida. And there are problems with prostata and most likely candida. Toliau norėčiau visą šito seanso informaciją perduoti savo mirusiai mamai. I want to transfer all information about this session for my mother who is dead. Ir paklausti, ar jai reikalinga mano tokio pobūdžio pagalba. And to ask my mother if she needs from me such kind of help like this session. Ir paskutinis, the last one. The last one. Visiškai sugriuvo santykiai su moterim, kurią mylėjau. My relationship with my woman, with my beloved woman, totally crashed, totally went out. Nesuprantu, kas tarp mūsų vyksta. I do not understand what is happening between us. Mes tiesiog lėtai vienas kitą žudome. We are just killing each other slowly. Noriu sužinoti, kas interferuoja. I want to find out who is interfering here. Ir norėčiau pamatyti, kokia mano ateitis su ją ir kas būtų, jeigu jos nebūtų. And I would like to find out what it would be my future like if I stay together with that woman, and what the future would be without woman. Viskas. That's all. Okay, so now please turn off your microphone, Saul. Dabar, Sauliau, išjunkite mikrofoną. Turbūt dabar manęs negirdit. Girdim.
Girdit? Girdim. Ir Mane matot? Microphone is on. Vat. Saul microphone is on. Sauliaus mikrofonas įjungtas. Does not. No? Okay. So, now Beata, just I count only a few numbers just to get relaxed. Mhm. Bet aš dabar suskaičiuosiu tik tai kelis skaičius, tam, kad tu atsipalaiduotum. 5, 5, and 4, 3, 2, 1. Okay. Now, Beata, just tell me, how do you visualize Saul? Dabar, Beata, sakyk man, kaip tu vizualizuoji Saulių? Dabar pirmoje eilėje aš matau dvi akis, kurios labai žiūri į mane iš tamsos. For the first, I see very huge eyes, 2 eyes, and those are looking at me from darkness. Okay, just put your microphone close to your mouth, please, Beata. Prašau, Beata, priartink tavo mikrofoną prie burnos arčiau. Dabar gerai? Is this good now? More or less. Daugiau, mažiau? Okay. Dabar? Okay. Mhm. Okay, observe the DNA. Apžiūrėk dabar DNR, nuskaityk DNR tų akių. Čia kažkokios būtybės, čia ne jis. That is not Saulius, that there are some entities. Entity. Okay, I want to talk to him directly. Do you allow me? To entity, jisai nori, aš dabar noriu pakalbėti su juo. Ar tu leisi man? Taip. Mhm. Yes. Saul. Sauliau. Can you hear me? Kalo, that was entity, not Saulius. No, I want to talk to Saul. But she saw entity eyes. That was not Saulius. Not Saul. And the Yes. DNA? What kind DNA of was- DNA it was? Was entity. Kokios rūšies buvo DNR? Ne Sauliaus, kitos būtybės. Another Ah. entity, not Saulius. Where is Saul? So, O kur Saulius? Saulius labai toli, bet šita būtybė man taip žiūri į akis tamsoje, kad sakytum, kad tipo trukdo man prieiti prie Sauliaus. Saulius is very far away, but that entity is disturbing me to get to Saulius. okay, just bypass this entity and look for Saul. Tiesiog praeik pro tą būtybę ir susirask Saulių. Taip aš prie jo. Yes, I am by him. Okay, just tell me, how do you visualize him? Sakyk, kokį tu jį matai? Jame yra žmogaus DNK, bet jame yra ir kitos būtybės DNK, tokio intelligent, aukšta būtybė, šviesi, didelės akis, bet jinai aukšta ir mažanosis. I see that Saulus has his DNA, but there is DNA from another entity, from somebody tall, clever, intelligent, with blue eyes. Okay, just let's get out from that. That's it. Išeik iš ten, išeik iš tos scenos. Let's go where we want to go. Dabar eime ten, kur mes norime eiti. So now I count until 3, and at 3 you go to the esoteric codes, if there is one,
on the weight loss of Saul. Dabar aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3. Ir kai aš skaičiuosiu, tu nueisi tiesiai prie ezoterinės priežasties, kad Saulius praranda savo svorį. Kodėl jis svorį prarado? Where are you, Beata? Kur tu, Beata? Matau, kaip į Saulių įeina ta būtybė, apie kurią pasakojau. Ir tada ta būtybė jame ir Saulyje viskas keičiasi. I see how in Saulus there is one entity entering inside to Saulus, and I see that Saulus, because of this, is changing. Okay, so the cause of this weight loss is the entity, right? Tai jo svorio praradimo priežastis yra ta būtybė, ar tiesa? Taip, Yes. tiesa. And exactly, what does this entity do to make lost weight to Saul? Ir ką būtent ta būtybė daro, kad Saulius praranda svorį? Naudojasi jo energijomis, jo gyvenimu ir Saulyje viskas trinka, nes jie absoliučiai valdo viską Saulyje. Sukelia ligas ir antsvoris krito dėl to. She is using energies of Saulus. She's using, this entity is using his life, and everything is getting stuck in Saulus. And there are diseases appearing, all weight is getting lost because of this. Okay, so right now, tell me if you can see only this entity with him, or there are anyone else. Dabar pasakyk, ar tu dabar šiuo momentu ten matai tik tą būtybę su juo, ar yra dar kas nors? Šiuo momentu tik ta būtybė. And this moment there is only this entity. Okay, so let's go to that moment when this entity got in Saul. O dabar eime į tą momentą, kada ta būtybė įėjo į Saulių. Observe which was the situation, why did Saul allow this entity to get inside him. Apžiūrėk dabar, kokia ten buvo situacija ir kodėl Saulius leido tai būtybei įeiti į jį. Matau, kaip Saulius žiūri televizorių ir rodo informaciją, jisai gaudo ir per tą informaciją pasijungia tos būtybės. I see that Saulus is looking TV and he wants to get information from that TV sending also, and through this information the entity is getting in. Bet tai gali būti kompiuteris, ne TV, bet gali būti kompiuteris. So I see now that there can be computer and not TV. YouTube. Where this entity is from? Iš kur ta būtybė? Tai yra rodomas kažkokis tai dokumentinis kinas ir apie jas pasakojama. O šita būtybė yra iš planetos kažkokios. That is, Saulus is looking some document movie, but this entity is coming from some planet. Some planet. And just observe the DNA of this entity and tell me which species he belongs to. O dabar apžiūrėk, nuskaityk tos būtybės DNR ir pasakyk, kuriai būtybių rūšiai jinai priklauso. Who is this entity? Čia nerodo, kad reptiloidai, aš tokių dar nemačiau, arba čia labai gerai apsimaskavęs reptiloidis, jis visas kaulėtas, baltai pilka oda ir labai kaulėta kaukolė, labai aukštas. That entity, I never saw such thing before, like this one. But it can be a very good hidden reptiloid under this image. But he is very tall, very skinny. His skin is so white and gray colors, and his head bone is very skinny as well. Okay, so
observe the subliminal conversation between the entity and Saul and tell me why and how Saul allowed this entity to get inside him. O dabar apžiūrėk jų pasąmoninį pokalbį tarp būtybės ir tarp Sauliaus ir pažiūrėk, kodėl Saulius leido jam įeiti, tai būtybė įeiti į jį. Čia jo buvo labai didelis smalsumas Sauliaus, o tai būtybei tik tai to ir reikėjo, nes žiūrėdamas kaip tik labai buvo išsigandęs vidinis kažkoks baimė buvo vidinė. Saulus was very, very curious about something. And as he saw something in this movie, he got a little bit afraid, and that entity used this. He used that he was very curious about. So fear is the frequencies that allows this entity to attach with him. Baimė tai yra tos vibracijos, tie dažniai, kurie leidžia būtybei prisijungti prie Sauliaus. Taip. Yes. Okay, this is the frequencies, right? Okay, but what is the authorization? The authorization, the permission. O kaip jisai davė leidimą? Kas tai per leidimas? Why he accepted? Kodėl jis priėmė tą pasiūlymą būtybės? Matau tuo momentu, ta būtybė, taip, kaip Saulius sėdė, jinai prisilenkus prie jo ir žiūri ir sako, ar tu nenorėtum sužinoti, kaip ten gyvenimas iš tikrųjų. Jam patiko, įdomu buvo. Saulus was looking that video on YouTube also, and he got very curious as well, besides the fear, but that I see that entity was coming to him and leaned down to him and was telling, would you like to see how it's really life there? What kind of video is watching to? O kokį įrašą jis ten žiūri? Apie tas būtybės panašiai. About something like about those entities, like this one. Okay, so now tell me, what is the esoteric cause, if there is one, about the sexual problem? Pasakyk dabar, kokia yra ezoterinė priežastis Sauliaus seksualinės sistemos problemų. Todėl, kad jisai jame yra Sauliuje ir vis tos problemos kyla dėl to, kad jisai valdo. Ta būtybė valdo viską. Those problems are appearing because this entity that is in Saulus, that entity rules everything. Naudojasi, jo kūnu naudojasi. And this entity is using the body of Saulus. And what about the relationship, his past relationship with his partner? O kas tai buvo su jo tuo draugystė su buvusia drauge, kuri truko trumpai? Tell me if it was conditioned about the entity. Pasakyk, ar šitą sukėlė būtybė? Taip, šita būtybė ir dar toje merginoje buvo būtybė. I see, yes, that this entity caused this, and I see that in that woman was entity as well. Okay, the same one? Ar ta pati būtybė? Ne, matau ten su kapišonais kažkas tai. No, I see that is not the same one. I see that something there with hoods, something like. Buvo taip, kad jos abi susitarimas nebuvo tarp šitų dviejų būtybių. Nebuvo ar buvo? Nebuvo susitarimo, todėl kažkokie kilo kaip žaibo priešaiša tokia. Those entities did not agree with each other, and therefore that came that anger between them, and that anger carried Saulus and his former partner. Okay, and just observe the breathing problems of Saul. Tell me if there is a esoteric cause there too. O dabar apžiūrėk, kokia yra ezoterinė priežastis Sauliaus kvėpavimo problemų. Ir ar yra ezoterinė priežastis? Ir dėl ko kilo? Taip, ten yra įstatytas kvadratinis prietaisas. Matau.
Yes, there is esoteric codes, and I see there is some like square shape device there. Dar labai svarbu yra. Dar Kas labai svarbu? svarbu yra tai, kad ta būtybė, kaip tai gaunasi, kad per jį kvėpuoja ir kalba ir taip sakytum, kad kaip įeina kita būtybė, jisai negali Saulius to valdyti, per tą būtybę gaunasi, kad ten jo integruojasi į jo kūną. I see that is still one very important thing that this entity is breathing through Saulus as well. I see that entity is going into Saulus' body and she's ruling his body, everything, all functions there. Okay, so just observe at the same time, at this very moment when I'm talking to you, this present moment. O dabar pažiūrėk dabartinį momentą, iš kurio aš tavim kalbu. Observe Saul Apžiūrėk Saulių and tell me, is there only this entity with him? ir sakyk, ar ten yra tik šita būtybė su juo? Turite omeny dabar kaip prie ekrano Dabar, Saulius taip, sėdi? dabartiniu momentu. Yes? Momentis. Okay. Taip, Saulius to sėdi, o ta būtybė stovi prie jo, taip rankas susidėjus ir žiūri, kas dabar bus, kas čia išeis. Yes, I see that there is only this entity. Saulus is sitting and that entity is standing beside him with crossed his hands. Okay. And looking what it will happen. Okay, now tell Saul to tell this entity to get out from him and observe in front of him this entity. Dabar pasakyk Sauliui, kad jis lieptų tai būtybei išeiti iš jo, taip, kad jisai galėtų tą būtybę pamatyti. Okay, tell me what you see. Sakyk man, ką tu matai? Taip, ta būtybė jau jinai išėjus šalia stovėjo, tik tai kaip tai jai buvo nebepatogu, kai mes pradėjom visą šitą gvildenti, bet aš dar noriu pasakyti tos akys, kur mačiau, čia yra dar viena būtybė, kuri virš tos stovi, virš tos būtybės. I see that entity, she left his body already as we started, because for it was already not that comfortable to be inside. But I want to tell that those huge eyes I saw before in the very beginning, that is eyes from one entity that is standing above this entity, still higher. Okay, but first of all, tell me what kind of connection you see between the entity and Saul, exactly in the body, in Saul's body. Observe the points of this connection are in. O dabar pasakyk man pirmiausia, kaip yra tiksliai, apžiūrėk Sauliaus kūną, ypatingai kūną, pažiūrėk, ties kuriomis vietomis, kaip yra jo kūnas susijęs su būtybė. Ar jo būtybė susijusi su jo kūnu? Rodo, kad taip. Buvo iš pat pradžių viena informacija, kaip dar klausiau aspektus, kad jisai taip yra, kad iš tos planetos, kur šita būtybė. Saulius yra iš tos planetos? Kad jis surištas su ta planeta, kad jo kažkas tai yra surišta, jo. I see that Saulus is somehow connected with that planet where that entity is coming as well. O kaip susijęs jo kūnas su ta būtybė? Kaip būtybė su Sauliaus kūnu susijusi? Ar yra ryšys? Jie tipo laukia to momento, kad pagauti, kad Saulius liktai prižadėjęs šitoje žemėje, kai ateis, kad su jais bendradarbiaus. They are waiting of the moment when they can catch Saulus and he will start to cooperate with those entities because he promised to cooperate with them. Bet ar yra sąsaja tarp būtybės ir Sauliaus kūno? Kaip ta būtybė prisirišus prie Sauliaus kūno? Taip, yra, matau, rodo DNK, yra šitų būtybių DNK, kaip tai rodo, kad jame yra. Per DNK susijęs, o su kūnu nėra ryšys, kad būtybė prie jo kūno prisirišusi. Būtybė, jo kūne matau būtybę. I see just that Saulus relation is related with that, connected with that entity through his DNA. That entity simply is inside of his body. Okay, so observe the entity above this
entity with Saul and the planet where this entity is. Mhm. O dabar apžiūrėk tą būtybę, tą didesnę būtybę, kuri stovi virš šitos būtybės, kurią matėm, ir apžiūrėk dar planetą, iš kurios ta būtybė atėjusi. Observe the form, the morphology of this new entity above the other one. Apžiūrėk dabar tos būtybės išvaizdą, morfologiją, rūšį. Kaip jin atrodo, tos kitos didesnės būtybės. Čia, kaip sakytum, toks apvalus ratas, bet iš jo daug kojų. Nu taip, čia ne aštuonkojis, bet sakytum, kad daug ir apvalus ratas ir daug kojų, lyg tai voratinklis būtų. I see something that is like round circle, and there are many legs going out of this circle. That it seems like a spider net or something. A spider, similar. okay. And observing this planet. Apžiūrėk dabar tą planetą. And observe if there is energy of Saul in this planet. Ir apžiūrėk, ar toj planetoj yra Sauliaus energija. Man atėjo atsakymas Sirius. I got answer Sirius. Sirius. Ir tenai yra sąjunga Saulius ir su ta planeta. And there is connection between Saulus and this planet. Okay, what is the function of this connection? Why this entities wants Saul's energy in this planet? Kokia yra to ryšio funkcija? Kodėl tos būtybės nori Sauliaus energijos turėti toj planetoj? Taip, rodo atsakymas ateina, kad reikalinga jiems aparatūra, kaip elektra reikalinga šitą energiją Sauliaus. They need energy of Saulus like electricity for their devices. Devices. Okay, I want to talk with this the bigger entity. What is his name? Aš noriu pakalbėti su ta vyresniaja būtybė. Koks jos vardas? Or. For? Or. Okay, do you allow me to talk directly to him? Ar leisi man tiesiogiai su juo pakalbėti? Yeah. Yes. Or. What happens, Or? Kas vyksta, Orai? Can you breathe well? Ar tu gali gerai kvėpuoti? Per ją sunku kvėpuoti. It is difficult to breathe through her. Saul. Per Saulių. Okay, so if breathing through Saul is so difficult, why do you do it? Jeigu tau taip sunku kvėpuoti per Saulių, tai kodėl tu tai darai? Tu paprašai. You asked this. Yes, but why do you do? Why do you breathe through it if it's so hard for you to do it? Tai kodėl tu kvėpuoji per jį, jeigu tau taip sunku tai daryti? Gyvenime aš nekvėpuoju per jį. Jis negali per mane kvėpuoti. In the life I am not breathing through him. He cannot breathe through me. Okay. And what kind of device do you utilize with his energy? Ir kokius prietaisus tu aprūpini jo energiją? Mūsų mašinos. Our machines. Laivai. Our ships. Ships? And how many people on Earth do you need to move this ship? Ir kiek žmonių žemėje tau reikia, kad pajudintų tos laivus ar vieną laivą? Daug. Many. Many, how many? O kiek? Kiek žmonių? Milijonai. Millions. Millions. Do you want my energy for your ship? Ar tu nori mano energijos tam laivui pajudinti?
Why are you thinking so much time? What? What are you thinking so much time? Ką tu taip galvoji šitiek laiko? Do you want my energy for your ship or not? Tai ar nori mano energijos tavo laivui, ar nenori? Jūs nesuprantat. Tu nieko nebijai, tu negamini tos energijos. You don't understand anything. You are not afraid of anything. And you do not produce this energy I need. But I want to give you my energy for your ship. I want your ship faster. Aš noriu tavo laivui duoti energiją. Aš noriu, kad tavo laivas greičiau plauktų, geriau skristų. Mhm. Ne, tu jį sugadinsi. No, you will make it bad, my ship. Tu nieko nebijai. You are not afraid about anything. Kad ką But tu gali I don't want to give you my fear energy. I want to give you another kind of energy. Aš nenoriu tau duoti baimės energijos, aš tau noriu duoti kitokios rūšies energiją. Netinka. It is not fitting for me. Do you want my sexual energy? It's very strong. Ar tu nori mano seksualinės energijos? Ji labai stipri. Mes turim tave patikrinti. We need to check you. Wait a moment. What do you do with the sexual energy of Saul? Palauk truputėlį. O ką tu darai su Sauliaus seksualinė energija? Taip, tai didelė elektra, kaip baterija. Yes, that is very strong electricity, like a battery. Battery. Okay, so your batteries are mine now. Gerai, baterijos. Tai dabar baterijos, tavo baterijos yra mano. Do you like it? Ar tau patinka? Or Tu sustabdysi viską. You will stop everything. why? Kodėl? Bet vien tik tu nieko nepavadinsi, tokių reiktų daug. But alone you will not do that so much wrong. We would need more such like you. So you don't worry. Frequencies is different, so you don't need quantity of energy, but quality. Tu nepergyvenk, energijos yra daug, tau reikia ne kiekio, bet kokybės. And why do you move so much the head of Beata? Ir kodėl dabar tu taip smarkiai judini Beatos galvą? Jai nepatogu. She is uncomfortable now. Why? Now it's uncomfortable. O kodėl jai dabar nepatogu? Aš kalbu per ją. I am talking through her. Yes, I know, but before this last conversation, you was good inside her, right? Bet prieš pokalbio pradžią tu visai gerai jautėsi jos viduje, ar ne? Taip, aš integravausi. Yes, I got integrated inside her. So, and now, why not? O dabar kodėl? Kas yra? Per maža vietos. Not enough space. Ji negamina to, ko reikia man. She is not producing that, what I need. So, I want to give you my energy, okay? Aš tau noriu duoti savo energiją, gerai? Accept it. Priimk. So, I count 1 to 3 and you receive many sexual energy from me. O aš dabar suskaičiuosiu nuo 1 iki 3 ir tu dabar gausi labai daug seksualinės mano energijos. 1, 2, 3. Beata, disconnect. Beata, atsijung. Beata, disconnect. Beata, atsijung. Beata, disconnect. Beata, how are you? Kaip tu jautiesi? Keistai jaučiuosi. Strange. I feel me strange. But are you good? Are you fine? Ar tu gerai jautiesi? Gerai, bet aš viską pajaučiau per save. Yes, good, but I felt everything through me. Okay, are you uncomfortable now? Ar tau dabar nepatogu? Dabar gerai, dabar momentu šitų gerai. And this moment is okay. It's good. Okay, I need to know
What happened? Why did you, are you not good, was not good before? Aš noriu sužinoti, kas ten vyko, kas atsitiko, kodėl prieš tai tau buvo negerai. Mm. Na jo, aš jaučiau, kaip, kad sakytum, vat, kas tai mano kūne, bet ir va šitą vietą va, ėjo kalba ir va čia mane dusino. Tikriausiai gal aš jaučiau, kaip Saulius dūsta, kaip blogai jam. I felt that something is in my body, and as I was talking, that talking came from here, from me, from the breast, and I felt that I'm not getting enough air to breathe, and stroking, and maybe I felt like Saulus had this feeling as he could not breathe enough. Ir dar buvo svarbus dalykas, kai tas ėjo per čia ėjo, bet man va taip va, jinai taip va kažkaip pradėjo kvėpuot per mano burną. Kas ėjo? Šita būtybė čia va ėjo ir tada pradėjo kvėpuot per burną man. Kai prasidėjo... Channelingas kai prasidėjo. As channeling started, I felt how this entity through my head started to get inside, and then it started really to breathe through my mouth. Okay, it was not you. Tai nebuvai tu. It was not your body. Tai nebuvo tavo kūnas. You was channeling this entity and you felt everything that entity felt when I throw to him all this energy. Tai nebuvo tavo kūnas, tai buvo būtybė, tu jautei tiesiog visą tai, ką būtybė pajuto, kai aš tai būtybei pasiunčiau tą energiją. So now I want you to completely disconnect from him. Dabar aš noriu, kad tu visiškai atsijungtum nuo jo. When you are completely good, tell me. Kai esi visiškai gerai, kai jausiesi visiškai gerai, pasakyk man. Jo, tuo ir padarysiu, kad šaltis išeitų, nes vat, kaip čelningas buvo, tai pradėjo šaltis, kai ta būtybė šaltį jaučiau. Now I will raise my temperature that cold would go away, because as I started that I felt everywhere cold. Okay, so now observe Or. O dabar apžiūrėk Or. Where is he? What is he's doing? Kas jis yra toks, ką jis veikia, kur jis yra? Jis labai atitolo, taip labai toli, net į tą pusę, kur matėm Sirius. It went very far away to the direction where I saw Sirius planet. And where is the ship? O kur yra laivas? Tenai. There as well. Okay, and where is Saul? O kur Saulius? Saulius čia netoliesi prie manęs. Saulius is near besides me somewhere. And where are the million people? O kur tie milijonai žmonių? Milijonai žmonių žemėje, ta prasme, jie buvo reikali, apie kokius žmonės dabar nesupratau. Kuriam reikėjo milijonų žmonių, kad tas laivams energiją tiektų. Jie visi žemėje. All million people, those are on the earth. I want to talk to Saul now. Dabar aš noriu pakalbėti su Saulium. No, sorry, I want to talk to Or again. Atsiprašau, noriu pakalbėti su Oru dabar vėl. Please, can I? Ar aš galiu, prašau? Taip. Yes. Or, what happened? Kas atsitiko, Or? Do you like my sexual energy? Ar tau patiko mano seksualinė energija? Kažkas ne taip, kaip iš tų žmonių. Ne tą tu duodi. That is something another thing, as normally from people I get. You are giving something another thing. No, this energy is very good and strong because this energy is for create other lives. Šita energija yra labai gera ir labai stipri, nes šita energija yra skirta sukurti kitas gyvybės. Do you want more for your ship? Ar nori dar daugiau tokios energijos savo laivui? Ne, tu davai kažkokią mėlyną ugnį. No, you gave me something kind of blue fire.
Okay, I want to give you more of this energy because ship can go faster. Gerai, bet aš tau noriu duoti dar daugiau tos energijos, nes tada tavo laivas gali greičiau judėti. Leave me with Saul. Aš žinau, Kaip? aš žinau tiesą. Mačiau tavo tiesą. I know the truth. I saw your truth. My truth? Where is it? Mano, What is it? kokia mano tiesa? Tu apgauni. You are cheating me. Eating. Cheating. Cheating. Oh, and why? O kodėl aš tave apgaunu? Ne mane, visus kitus apgauni. Mačiau. Not me. All the other ones I saw. No, don't worry. I only want your ship faster. Ne, nepergyvenk, aš tik noriu, kad tavo laivas būtų dar greitesnis. Let me with Saul now. O dabar palik mane su Saulium. Saul. How are you, Saul? Kaip tu jautiesi, Sauliau? Nu, kaip kine. Like in movie. Like in a movie. Okay, so energy is not the problem. Tai energija vis tik tai nėra problema. You can lose energy. Why not? Tu gali prarasti energiją, kodėlgi ne? I lose energy. I lost energy just a few moments before. Ir aš prarandu energiją. Ir aš praradau energiją, kažkiek energijos prieš keletą momentų dabar. You don't have energy. Energy is everywhere. You only modify, you only manage, you only use the energy. Nėra taip, kad tu turi energiją. Iš tikrųjų, energija yra aplinkoje. Tu tiesiog tą energiją aplinkos, tu ją modifikuoji, pakeiti ir ją naudoji. Did you see what I did with this ship? Ar matai, ką aš padariau su tuo laivu? So Matau, and why did million people didn't do this before? O kodėl tie milijonai žmonių anksčiau to nepadarė? aš taip po biškį suprantu, kad jie neturėjo supratimo apie tai. I see that those people were not aware about this. No, nothing. Aware, okay, but the frequency is important too. Taip, tačiau dažniai yra taip pat labai svarbus dalykas. High frequencies is not good for this ship. Mūsų dažniai nėra geri šitam laivui. Give good energy. Duok gerą energiją. High frequencies energy. Aukštų dažnių energiją. Good sex energy is as attracting to stay with another one being to create life. Gera seksualinė energija yra svarbi tam, kad mes pritrauktume kitą žmogų, kitą asmenį tam, kad sukurtume naują gyvybę. Low sexual frequency energy is reject. Žema seksualinė energija, žemų dažnių seksualinė energija yra tam, kad atstumti. High frequency of emotional energy is power, is security. Aukštų dažnių emocinė energija yra galinga, jinai yra saugumas. Not fear, not rage. Ne baimė. They don't need this high frequencies energy, but the low ones. Jiems nereikia tų aukštų dažnių energijų, jiems reikia žemų dažnių. So increase your energy. Todėl dabar padidink savo energijos dažnius. And tell all these million people to do the same you do. Ir pasakyk dabar tiems milijonams žmonių padaryti tą patį. Man Saulius, aš nelabai moku. I do not know this, how to do this. What? Kaip? I do not know how to do this. You How to only raise have frequencies. you only have to want it. Tau tai reikia tik to panorėti. So tell all these people to take their own hands, one to one. Pasakyk dabar visiems žmonėms susijimti už rankų. Kiekvienas tegu susijima už rankų. Vieni... We are creating a very
large extractor, human wet, human Web. net. Mes dabar sukursim labai didelį žmonių tinklą. Okay, so now you give me your hands too. O dabar tu duok man ir savo rankas taip pat. Okay, synchronize your frequencies with mine. Only frequencies. No, this is not energy. This is not energy moving. Only synchronizing by frequencies. O dabar susinchronizuok tavo dažnius su mano dažniais. Čia yra ne energija, nėra energijos dalymasis, čia yra tik dažniai. When all of this energy is completely in the same frequencies range of mine, please tell me. O dabar, kada visų energijos dažnys bus vienodo aukščio, tokie pat kaip mano dažniai, prašau pasakyk man. Taip, dabar. Yes, now. Okay, now I count 1, 2, 3. Dabar skaičiuoju nuo 1 iki 3. When I say 3, I want to see this ship go faster and faster and faster, faster than a Formula 1. O dabar ir aš noriu pamatyti, kad tas laivas pradės važiuoti taip greitai ir greitin, greičiau negu Formulės 1. In the whole universe. Visoje pasaulio visatoje. And Or is the pilot. Ir Oras yra pilotas. Ready? Pasiruošęs? Okay. 1, 2, go! Beata, what happens? What happens? Beata. Labai gražus vaizdas. It's very beautiful picture. So tell us, please. Tada pasakyk mums, prašau. Taip, visa žemė žmonės ir mes ir visi kartu tokią energijų gūsį didelį išmetėm, kad ta raketa kaip nuo bombos atšoko ir taip, nežinau, net kur dingo. I saw that we, all millions of people, and our energy like some very strong wind or waves, and that is this ship like a rocket went away and disappeared. And what about Or? What about Or? Where is Or? O Oras. Kur yra Or? Ten tam laive. They're inside that ship. And just observe inside the ship. O dabar pažiūrėk į laivo vidų. Is it good? Ar jam ten gerai einasi? Jis kaip tešla guli, kaip skysta tešla, nieko ne. No, it's not good for him. He is like liquid mass laying down. Okay, so that's it. Be aware about this. Be aware about your power. You are completely powerful in your energetic space. Yes, taip, dabar viskas, todėl suvok, būk užtikrintas savo vidinė jėga, savo jėga savo energetiniam lauke. And this co-creation, where is you, where all these million people are in, and where Or with his ship is in, is a big co-creation. Ir tas bendras kūrimas, bendras kūrinys, kuriasi tu ir tie milijonai žmonių, ir kuriame yra tas Oras su savo laivu, tai yra didžiulis bendras kūrinys. So, now, if who wants to get out from this co-creation and get free to the infinity of the infinity, please wait for my 3 and a 3. Who wants to go away, please go out of this creation. O dabar kiekvienas, kuris nori išeiti iš to bendro kūrimo, kiekvienas, kuris nori išeiti į begalybę, tada ties 3, kai aš pasakysiu 3, tegul jis išeina iš tos bendro kūrimo, išeina. So, 1, 2, 3. Oh, Beata, tell me, where is Saul? Beata, pasakyk man, kur yra Saulius? Saulius netoliesi čianai, bet nėjo po vieną, visi žmonės, taip, kaip tai sakytum, kad jie visi pakyla
Jie visi nori išeiti iš to kūrimo ir Saulius norėjo paklausti, kodėl tuo pačiu metu visi žmonės kuria tą patį būtybę, Saulius klausė. Soulless is besides me, and all people, they wanted to go together away. And Soulless is asking, he wants to ask you a question, why all people at the same moment, they are creating the same entity? Because it's a co-creation, a creation of everyone. Todėl, kad tai yra bendras kūrimas, bendras kūrinys, tai kad tai yra visų kiekvieno tame dalyvaujančio bendras kūrinys. And the leader or the manager of this co-creation maybe is Or. Ir šito bendro kūrimo vadovauja, tam bendrai kūrimui gali būti, kad tai yra Or. But now, Or is not anymore in your energetic sphere. So for you, it doesn't exist anymore. Bet dabar Oras nebėra tavo energetiniam lauke, todėl tau jis daugiau nebeegzistuoja. Everyone, everything exists only if you accept it in your space, in your universe, in your creation. Viskas visada egzistuoja tik todėl, jeigu tu jį priėmei į savo vidų, į savo energetinį lauką. And this physical and material world where we in with this physical body is a big and great co-creation. Ir mūsų fizinis, materialus pasaulis, kuriame mes visi randamės, tai yra labai didžiulis bendras kūrinys. Remember, you are your will, you are your power, in your energetic space you are completely powerful. Atsimink, kad tu esi, tai esi tavo valia, tu esi jėga, esi valia. Ir tavo energetiniai sferai turi absoliučią valdžią. And you create your creation, you create your life, you create your co-creation. Ir tai tu esi tas, kuris kuri savo kūriniu. Tai esi tu tas, kuris kuri savo gyvenimą. Ir tai esi tu tas, kuris kuri bendrą kūrimą su kažkuo tai. You decide who exists and who not exists. Ir tu nusprendi, kas egzistuoja ten ir kas ten neegzistuoja. Or doesn't exist anymore for you. Tau Or daugiau nebeegzistuoja. Or doesn't exist anymore at all. Ir Or daugiau nebėra, iš viso jo nebėra. Saulius nori sužinoti, sako, kaip man sukurti, kad aš sveikas. Saulius wants to ask you, how can I create that I am healthy? That? I am healthy. Healthy? Health. I don't understand. Healthy? Health. Healthy. Okay. And let me talk to Saul directly, please. Leis man dabar tiesiogiai pakalbėti su Saulium, prašau. Saul. Taip, Kalodžero. Yes, Kalodžero. Saul, you are using too much your rational part. Sauliau, tu pernelyg smarkiai naudoji savo racionalią dalį. Rational part, rational mind is useful all in the physical world. Racionalioji dalis, racionalusis protas yra naudingas fiziniam pasaulyje. You can't create with this logic. Su šita logika tu negali nieko kurti. You have to jump into another logic. Turi šokti į kitą logiką. The irrational, the esoteric, the energetic world. Neracionalų, energetinį, ezoterinį pasaulį. You don't need to learn anything. Tau nieko nereikia išmokti. Because information is around you. The information is you. Informacija visa aplink tave. Ir informacija tai yra tu. You only have to be aware of this information. Tu tiesiog turi suvokti tą informaciją. And it is, your will is. Your will is. Ir tai yra tavo valia. So, just let's create. Taigi dabar sukurkime.
What do you want to create? O ką tu nori kurti? Man labai svarbi seksualinė energija. Pirma. Ir tada aš noriu gerai kvėpuoti. First of all, it is very important for me, my sexual energy, and then I want to breathe good. Okay, so now create, but creation is relative, remember. Create your sexual energy. Gerai, taigi dabar tu pradėk kurti savo seksualinę energiją, nors kūrimas yra relatyvus dalykas. Don't ask yourself how. Neklaus savęs kaip, Just do it. tiesiog daryk tai. I count 1, 2, 3. Aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3. While I count, you produce it. Ir kol aš skaičiuosiu, tu gamink ją. 1, 2, 3. Mhm. How do you feel, Saul? Kaip tu jautiesi, Sauliau? Kaip sveikas. Like healthy. Mhm. Aš gaminu ją. Mhm. I'm producing it. Okay, so you can feel your libido? Ar jauti savo libido? Taip. Yes? Wonderful. Nuostabu. It's easy. Tai lengva. Mhm. Okay, Taip. now you can create everything in the etherical world, okay? O dabar taip. Eteriniam pasaulyje tu gali viską sukurti. In the physical one, it's a little different. Fiziniam pasaulyje yra truputėlį kitaip. You cannot modify with your will and energy only with this your your noise morphology. Vien tik savo noru ir savo energiją, savo valia, tu negali pakeisti savo išvaizdos, savo, tarkim, nosies, kaip jin atrodo. But you can improve your breathing with to understand and to make understand your mind how to breathe in another way to get the most, to get the best of your breathing. Tu gali Can you repeat? Yes? You can't modify your noise morphology physically, Yes. Negali pakeisti savo nosies išvaizdos fiziškai. but you can make understand your mind, your rational and the irrational part, how to breathe well. Bet tu gali duoti suprasti savo protui arba savo racionaliai daliai, gali duoti suprasti, kaip gerai kvėpuoti. It's instinctive. Tai yra instinktyviai. Aš pradedu suprasti. I start to understand. Okay, just breathe well. Tai dabar kvėpuok laisvai. Breathe good. Kvėpuok gerai. Breathe best. Kvėpuok geriausiai, kaip tik gali. Deeper. Giliau. Deeper and deeper. Giliau ir giliau. It's wonderful. Tai nuostabu. Aš jaučiu medžių kvapą. Yes, I feel the smell of the tree. Wonderful. It's as you breathe deeper, you can increase your energy, your frequencies, your libido. Tai yra nuostabu, nes kai tu giliau kvėpuoji, tu gali padidinti savo dažnius, savo energiją ir savo libido. Tiesa, tai buvo ir susiję. The truth, it was connected. Perfect. So now, please, transfer this information of your session to your mother. O dabar prašau tavęs, perduok informaciją apie šį seansą savo mamai. Where is she? Kur ji yra? Na, aš ją matau čia tolėliau nuo manęs, bet jinai viską klauso. I see her, she is not that close to me, but a little bit far, but she's listening everything. Perfect. But first of all, you have to identify her by the genetical information. Bet pirmiausia, tu turi iš tikrųjų ją identifikuoti pagal jos eterinį DNR kodą. Tell me. Sakyk man. Taip, čia mano mama. Yes. Tik joje labai daug baimės, kaip jinai mane žiūri, jinai kažkaip bijo.
Yes, it is my mother, but there is a lot of fear inside her, and she's watching me and she's somehow afraid. Okay, so if you transfer the complete information about your session, she knows that he can take this fear, there is only energy, and can throw it away. Taigi, jeigu tu jai perduosi šią informaciją apie šį seansą, tai jinai žinos, kad tai baimė yra energija, kurią ji gali paimti iš savęs visą ir tiesiog išmesti lauk. Jinai gali dabar tai padaryti? May she do it now? If she wants, yes. Jeigu ji nori, taip. Taip, jinai nori. She wants. So, okay. What happens? Kas vyksta? Ji kaip masę taip ištraukė iš savęs ir suviniojo rutulyje, į laiko dabar rankose. She took it from inside her like mass, made a ball and keeping in her hands now the sphere. Okay. Ir continue. Tęsk. Ji buvo su skarelė juoda, o dabar, kai jinai išsitraukė tą masę, aš matau jos, poilgis plaukai, tokie pilkai žili, bet jinai jaunesnė. Ir kur dėti tą masę? I see her with a scarf on her head, but I see that her hair's so gray colored and so, and as she took it away, she got like younger, but she is asking now where to put this mass. That ball. It's very simple. I count 1, 2, 3, and she does. Okay, away, yeah. Gerai, tai labai paprasta. Tiesiog aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3 ir jinai išmes ją. 1. Nuo savęs. 2. 3. Done. Padaryta. You don't need to know. You only to want it. That's it. Tau nereikia žinoti, tau reikia tik norėti. Tai tik tiek. Aš sakau taip, sakau padarė. Yes, she did. Perfect. Okay, and does she have a message for her son? Ar ji norėtų ką nors savo sūnui pasakyti, perduoti žinią kokią? Ji nieko nesako, bet ji iš džiaugsmo prieina prie manęs, mane apkabina ir aš ją pasilenkiu, apkabina, jinai pabučiuoja, sako, sūnau, sako, kaip gerai, sako, kad tai padarėjai. She says nothing. I see she is coming to me, to Beata, and she is taking me in arms, Beata in arms. No. Beata or Saul? Ne, Sauliui. So, yes. Žodžiu, eina prie Saulius ir jį paskui pabučiuoja. Ai, okay. Aš kalbu Sauliaus vardu. Okay. She's going to Saulus, taking him in his arm, and he's kissing him, give him a kiss, and he's telling, my son, you did very well. Perfect. Beata disconnect from Saul and her mother. Puiku. Beata dabar atsijung nuo Sauliaus ir nuo jo mamos. Disconnect. Atsijung. How are you? Kaip tu jautiesi? Gerai jaučiausi, geras po visai skirtumas negu nuo to Or. I felt me very well. It was big difference between Or and Saulus feeling. Yes, of course. Žinoma. So now observe the future of Saul with this new esoteric condition and tell me, how do you see the relationship with the ex-partner and maybe the new ones? O dabar prašau, apžiūrėk esančiom ezoteriniam sąlygom, apžiūrėk Sauliaus ateitį ir pasižiūrėk, kokią tu matai Sauliaus ateitį su galbūt su buvusia jo drauge arba gal kokiom kitom draugiam busimom. What do you see? Ką tu matai? Ne. Matau tą reginį, kai Saulius pradeda kalbėtis su ta moterimi, kurią myli, ir tarp jų kažkoks ryšys tvarkosi, jų ryšys tvarkosi.
Ir ta moteris įgauna taip pat, Saulius pradeda pasakoti jai biškutį taip lengvai ir jinai irgi įgauna supratimą. Ir jų santykiai viskas į savo vietą stojasi. I see that how Saulus and his beloved woman, they are standing to each other and they are talking to each other. And Saulus is starting to talk about this session. And his woman is getting aware about what is going like this, and their relation is somehow getting okay, improving. Perfect. And what about his weight in the future? O koks yra jo svoris ateityje? Kaip su jo svoriu? Negu kad aš jį dabar mačiau, jisai gerokai pakeitęs, išvaizda papilnėjęs. I see him totally different as now I saw before session. He looks, he seems he has gained weight. Okay, perfect. And what about his breathing? Ir kaip yra su jo kvėpavimu? Jis kvėpuoja gerai, tikrai švariai ir gerai. Norėjau pasakyti, dar pridėti, kad jis dabar, kaip pirmai mačiau, palyginimas yra tas, kad jisai šviesoje, šviesi būsena ir nuo jo tai merginai sklinda visai kitas jausmas. I see that he can breathe easy and very good and very well, and still additionally I want to tell he is now in another state, and his state is like a shining state and light, and from him there is going another mood, another feeling to that his partner. Perfect. And what about his sexual life or situation? O kaip yra su jo lytinė sistema? Ar jo seksualinį gyvenimą? Labai geras libido, labai stiprus. Ir matau dar, kad ateityje jis labai domisi minties galia ir pasikeičiasi mąstymas. Ir tai pradės viskas aplinkui jį keistis. I see he has very strong libido, everything is perfect, and I see still that in the future the way of thinking is changing, and he wants still to create with his mind, but the way he's doing is different, and he's changing everything, his thinking way, the way he's thinking. Perfect. So now Beata disconnect completely from anything and anyone. Puiku, o dabar Beata atsijunk nuo visko ir nuo visų. I count 1, 2, 3 as I used to do. Dabar aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3, kaip visada. And you get back here at the present moment when I'm talking to you. Ir tu sugrįši atgal į dabartinį laiką, iš kurio aš su tavimi kalbu. 1. Your body is waking up. Tavo kūnas bunda. And you can feel your body and his force getting higher and higher. Ir tu jauti, kaip tavo kūno jėga, tavo kūno energija vis didesnė ir didesnė. 2. Just balance your frequencies, your energy, and disconnect completely with the energy and the frequencies of the session. O dabar sureguliuok savo energijas, subalansuok jas visas ir atsijunk visiškai nuo visų energijų, kurios buvo seanso metu. And you can feel a very good sensation of wellness inside you. Ir dabar tavyje tu jauti labai malonų gerbūvio jausmą. You are happy and relaxed. Tu esi laiminga ir atsipalaidavusi. And 3. Open your eyes. Atmerk akis. Beata, how are you? Kaip tu, Beata? Ačiū, gerai. Thank you, well. And emotional state? Tavo emocinis būvis? Okay. Libido state? Tavo libido būsena? Taip, aš pajaučiau ir man šlapimo pūslė priplūdo. Yes, I felt it and my bladder got full. Yes, the important is now the balance of all this energy is completely and only yours. Dabar labai svarbu, kad ta visa energijų pusiausvyra, tai yra tavo energijų pusiausvyra, kad tai yra tavo energijos. Okay. Saul.
Yes, I'm here. Did you Taip, feel aš čia. anything during the session? Maybe you were a little sensitive. Ar ką nors seanso metu jautėt, ar kažką nors ar esate jautrus? Nors Ne, aš... nesu jautrus. Nejutau nieko. No, I am not sensitive. I did not feel anything. Tik pasidarė labai lengva kvėpuoti. Only I could suddenly very easy to breathe. Oh, wonderful. Nuostabu. It's incredible. I didn't mind. I didn't think that this can happen in so immediately. Taip, net nesitikėjau, aš net negalvojau, kad tai gali taip netrukus tuoj pat pasireikšti. Wonderful. Nuostabu. O mes neperžiūrėjom implantų pas mane. But we did not check implants in my inside. To check implants is not mandatory because when you solve the situation in one way or another, you can solve the whole situation at all. Nėra būtina tikrinti implantus, nes todėl, kada išsprendai tą ezoterinę problemą, tai tu išsprendai tą problemą visais įmanomais aspektais. If you get out from that creation, if you get out from the connection with this or and the other entities maybe you was in, connected to, so there is any implants, any connection, any entity, anything. Jeigu tu išėjai iš ryšio su ta būtybė, išėjai iš to bendro kūrimo su ta būtybė ar su bet kokiom kitom būtybėmis, vadinasi, tavyje nebėra nieko, kas sietų tave su ta būtybė. Tame tarpe ir tų implantų nebėra. Supratau. Understood? Perfect. So, Saul, if you want in the future, you can inform us about your progress or your situation. Okay. Jeigu norite, Sauliau, tai galite ateityje mus informuoti apie jūsų progresą, apie jūsų situaciją, kaip klostysis. And we ask you if you want to publish your session on internet. Ir norim paklausti jūsų, ar jūs norite paskelbti savo seansą internete? Yes. Taip. Taip, yes. Perfect. So stay there, stay online. I only cut the recording. Taip, todėl pasilikite dabar online, pasilikite ryšyje ir dabar aš tik sustabdysiu įrašą. Ciao. Finalmente avrete notato che rispettando lo stesso protocollo, facendo solamente le stesse domande, vediamo che le informazioni che escono dalle ipnosi sono diverse, a volte contrastanti perché facciamo le ipnosi. Intanto dobbiamo sempre distinguere due tipi di ipnosi. L'ipnosi per una persona, per risolvere un problema alla persona, in cui si entra in ambiente ipnotico e per quanto l'informazione possa essere contaminata e distorta, ci serve solo per andare alla causa esoterica del suo problema e lavorare lì e risolvere. È una guida verso la causa esoterica del suo problema. Non c'entra qui l'investigazione, non ci serve quell'informazione per conoscere. Cosa dobbiamo conoscere? È distorta, è contaminata, è inquinata. Cosa dobbiamo conoscere? Perché oggi possiamo dire con sicurezza che ci sono esseri che hanno delle caratteristiche genetiche simili agli animali terrestri, i rettili soprattutto e gli insetti soprattutto. Perché parliamo di esseri rettiloidi, insettoidi, umanoidi o di altre specie? Perché appaiono costantemente da sempre. Quindi quella è un'informazione affidabile. Poi voglio dire, non sempre escono, assolutamente. Poi basta cambiare un attimo modo di vedere la cosa e non escono. Guardiamo quello che c'è a destra, non possiamo guardare quello che c'è a sinistra, ma basta girare lo sguardo verso una prospettiva e vediamo quello che c'è. Quindi, in questo caso possiamo dire questa è un'informazione affidabile. Credo che avrò più di... ho perso il conto ormai. 6.000 ipnosi per essere sicuro che ci può essere un'interferenza da esseri che assomigliano vagamente o strettamente a esseri animali rettili terrestri, significa che in 6.000 ipnosi sono apparsi in tutte o quasi tutte, sicuramente nella stragrande maggioranza. Una cosa è vedere un essere simil rettile, un'altra cosa è dire
Ah, ecco, c'è un rettile che si chiama Pinco Pallino ed è il capo di non so quale armata spaziale e ha detto che non so cosa, che non so quanto e che il suo progetto è di liberare. No, quella sì che è informazione contaminata, distorta. No, no, lì c'è contaminazione. Ma il punto non è questo. Il punto è perché l'informazione è così contaminata e non possiamo prenderla come affidabile se non dopo un filtraggio fatto con certe condizioni ben precise, dopo un arduo e grande, lungo lavoro e faticoso lavoro. Le ragioni sono tante. Dobbiamo capire che l'informazione viaggia. L'informazione è pura, l'informazione è. Durante il suo viaggio attraversa dimensioni, attraversa densità, attraversa intelligenze, attraversa volontà, attraversa creazioni, co-creazioni. Alla fine arriva nella mente di un essere umano che la interpreta attraverso la sua struttura mentale, attraverso la sua struttura culturale e la esprime attraverso i limiti di quello che può essere una lingua verbale. Spiegami verbalmente il colore rosso, ma non lo spiegare a me, spiegalo a un cieco dalla nascita. Spiegagli cos'è il colore rosso. Spiegaglielo con le parole, spiegaglielo. Come glielo spieghi a un cieco dalla nascita cos'è il colore rosso che non ha mai visto? L'interferenza passa attraverso un inganno, spesso e volentieri, lo sappiamo tutti. Poi guardiamo un'ipnosi regressiva, tutto quello che ci viene detto ce lo mangiamo. Bello, tutto, sì, la verità, finalmente, la verità, sappiamo la verità. Non ci ingannano più. Dai. Del perché l'informazione è così distorta. Qui apro un nuovo concetto. La frequenza coscienziale. Cambiamo frequenza nella nostra radio e cambiamo musica. Anche la coscienza ha una frequenza, anche la coscienza ha dei livelli. Noi ci evolviamo, non siamo sempre gli stessi. Tu oggi non sei quello di 10 anni fa e fra 10 anni non sarai quello di oggi. Le tue esperienze ti forgiano, ti cambiano. Cambia come la frequenza, nel senso che questa energia, questa informazione prende una forma diversa e tu sei diverso, tu sei quell'informazione, tu sei quella coscienza. Per uscire da un'interferenza è necessario capire il meccanismo dell'interferenza e per capirne questo meccanismo bisogna fare un salto coscienziale, bisogna vedere le cose da un'altra prospettiva. Poi, dopo questa bella esperienza, torniamo al presente e vediamo che la persona non vede più il suo interferente, non vede più il suo problema, lo ha risolto. Torniamo indietro nel passato e non vediamo più quell'interferenza. L'ha distrutta nel suo spazio energetico, l'ha distrutta nella sua essenza, l'ha distrutta in sé. Quello che tu vedevi prima non lo vedi più adesso. Tu sei cambiato, la tua coscienza è cambiata e sei uscito dall'interferenza. Quindi quando andiamo a fare una sessione, una parte di questa informazione cambia perché la persona che la riceve e la interpreta lo fa attraverso la sua coscienza attuale, del momento. Se l'anno scorso ha visto rosso, oggi vede giallo e domani vedrà verde. E per un processo evolutivo nel tempo normale e naturale la sua frequenza coscienziale cambia. Al rientrare in quell'ambiente ipnotico nuovamente, le cose risulteranno diverse. Quindi qual è l'informazione che ci serve? È l'informazione oggettiva, non la soggettiva. Non la soggettiva, no la soggettiva, la oggettiva. Come si arriva all'oggettiva? Si arriva facendo tantissime sessioni e filtrando le informazioni. Quel poco in comune è un'informazione affidabile. Morale della favola. Una rondine non fa primavera. Una sessione di ipnosi non vi svela niente. Non lasciatevi ingannare, non solo dagli esseri interferenti, ma non lasciatevi ingannare
dalle sessioni di ipnosi regressiva.